Double 9.7 Srinadi FM. Bersama Srinadi FM, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Dari Geraha Siar Jalan Ngurah Rai, Semarapura, Klungkung, Bali. Inilah Srinadi FM. Nanang, adi jek semengan sebuah stasiun mirang radio cek naus acan nanang Wayan ngulgul nanang gen. Nanang kan penggemar lagu-lagu Bali Sujati itu ya. Napang nawang masih deretan lagu-lagu terfavorit selama minggu. Nih nanang kermirengen acara Rat Srinadi. Rat itu kan diadakan setiap tahun nang, habis setiap minggu. Nah, pak sing wayan gagal paham tuh ya. Rat Srinadi itu artinya runtutan tembang-tembang Bali di Radio Srinadi. Animisi 10 lagu terfavorit selama minggu tuh ya. Oke tuh nang, milu sih nang, milu. Terbaru saking Radio Srinadi FM, dase tembang terfavorit ring acara Rat Srinadi, runtutan tembang-tembang Bali ring Radio Srinadi FM. Nyabran redide jam 7 semeng ngantos jam kutus semeng. Om Swastiastu. Saking Rasiar Margi Ngurah Rai Semarapura Klungkung Bali, Sida Sesino Bedu Srinadi FM bersama Srinadi FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Rahajang semang mendengar Srinadi FM, salam hangat rakyat Indonesia, kacunduk sarang ditiang Srinadi Siar Putra Kusumaring ngacara Rat Aruntutan Tembang Bali, nemunin rahinane mangkin puniki pendengar Srinadi FM. Ring rahina rite pinal sane kaping ululikur sase Januari warse duang tali 4 likur nggih. Dan pasti ke pendengar Srinadi FM jagi pacang turuning yang ditiang puniki tembang-tembang sane sampun presiden ranjing wenten dase tembang nggih. Langsung yang manten ditiang kawitin pendengar Srinadi FM sane wenten ring posisi nomor dase puniki tembang saking Bagus Wirate judulnya nih Tega. Dase runtutan nomor dasa. Halo Yang. Kamu di mana? Kencana. Yang kerasa udah seragam tunangan, saling sayangan, saling galang rasa. Nih jadi berubah sekat ilo mulai makanan. Di tongos makuli ngajak nak muani, timpal beli pedidi. Oh, yeah.
Loh mulai bani ngalen beli ngorang makuli padahal pesumalali mirip ada kuang mirip ada pelih dewek beli kan dilobani ngutang nak muani polos buka beli sekelo ngerasa yang sakit rasa kena beli deh sekan beli sing percaya ilo sing bisa nyaga-raga tega ilo nyanatin beli ngajak timpal beli nepedidi mang-mang kebedidurin beli tega ilo nyakitin beli Lo ngerasa yang sakit rasa kena beli nih kan beli sing percaya ilo sing bisa nyaga-raga tega ilo nyanatin beli ngajak timpal beli nepedidi mang-mang kebedidurin beli tega ilo nyakitin beli tega ilo nyanatin beli ngajak timpal beli nepedidi mang-mang kebedidurin beli tega ilo nyakitin beli beli percaya lo karma pasti berjalan beli percaya lo karma ilo nena pedang Sia runtutan nomor sia. Dijeke sayang beli bidan Ane tiang idaman Di saat yang benar-benar sayang Jani anggon di tiang selingan Beli cara beli baju Saya meanggoyan anu baru Di subane beli wade De jani tuah gantong beli Apa beli pura-pura sayang Apang tiang nyerahan makejam Di subane serahan makejam Lantas tiang makutan Lamun sebeamat ngorah Rangga di tiang ngaleh nelena Perhatian beli nih bener
secara lugas kemasentian di bibir beline dogen ngorahang serius kenyataan mabade si duringai pipin tiang balos maga dibeli magadi oleng gini jabuen baik maga dibeli magadi oleng gini jabuen baik. Apa balik pura-pura sayang apang tiang nyerahan makejam di subane serahang makejam lantas tiang makutang lamun sebemat norahan rangda di tiang ngaleh nelena perhatian belini bengejohan secara lugas kemasentian di bibir beline dogen ngorahang serius kenyataan mabade si duringai pipit yang balos di bibir beline dogen ngorahang serius kenyataan mabade si duringai pipin tiang balos maga dibeli magadi oleng gini jabuen baik maga dibeli magadi oleng gini jabuen baik maga dibeli magadi oleng gini jabuen baik. Kutus, runtutan nomor kutus. Hampura yang beli sengidang nutugang tresnane ipidang simpen anggon kenangan diastun mantan raga tetap metimpal ibi peteng beli ngipi ajak mantan beli mantan neta yang singgah di hati ningulgul sebilang wai nanging sing medaya tresnane pegat di tengah jalan medemenang pahit manis berasa yang jani kamu bengelah tunangan aku masih bengelah pasangan nanging sing mekelo pertemuan raga mula sing jodoh
Hanggon kenangan Gastun mantan raga tetep metimpang Hampurayan beli sengidan Lutugan tresnane mantan raga tetap metimpang Gastun mantan raga tetap metimpang Pitu runtutan nomor pitu. Bro, aku lagi bokek Pangada bekelang minum bro Nyaruang otak stres Kangguang minuman mudah-mudah Pang payugen iraga mekedekan Daripada ngawai memunyah Punya hulian minuman pengide Bro, aku lagi bokek Pangada bekelang hibur bro Tangting-tangting, gas tipis-tipis Gumine ngansan kewa Gali lobang, tutup lobang Lalang lileng tiang alegai Ujung-ujung nih pertengahan bulan Pinjam dulu 100 Pinjam dulu 100 bro Aku lagi bokek Akhir bulan ku balikin bro Astung kare yang nu ada sisa Gaje bedek Gae ne liu Gae liu Gaje ne bedek Jag makida Tiang kerauhan Bos kaliwat Otak stres Kebus bare mengkuli di jalan nih Nekat rumah Ngojok dapur Jak sing ada apa Sialan Ding-ding Pinjam dulu 100 bro Aku lagi bokek Bang ada bekelang hibur bro Tang-ting-tang-ting Terdendang-tang-tang Ting-ting-ting-ting Megenyekan yo bro, aku lagi bokek. Bang ada bekelang hibur bro, tangting-tangting, gas tipis-tipis. Gumine ngansan kewa, gali lobang, tutup lobang, lalang lileng tiang alegai. Ujung-ujung nih pertengahan bulan, pinjam dulu 100. Ding-ding, pinjam dulu 100 bro. Aku lagi bokek.
Akhir bulan ku balikin bro, astung kare yen nu ada sisa. Gaje bedek gae ne liu, gae liu gaje ne bedek jag makide tiang kerauhan. Bas kaliwat otak stres kebus bare mengkuli di jalan nih. Nekat cuma ngojok dapur jak sing ada apa sialan. Ding ding pinjam dulu 100 bro, aku lagi bokek. Bang ada bekal ngibur bro. Tang ting tang ting tendang tang tang ting 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 ting. Megenyekkan yo. Ding ding rore rore raro. Rore rora di raro di raro. Rore 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 rore. Rore rare rore rare. Sekali lagi. Rore rore raro. Rore rora di raro di raro. Rore 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 rore. Rore rare rore rare. Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokek, pinjamlah dulu 100. Rasa Sinawari Serinda FM bersama Serinda FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Iya pendengar Serinda FM, Sanimenten ring posisi nomor 7 ya sampun metilar ya. Saking Rai Penny pinjam dulu 100 ya. Lantur sane makin mendengar Serinda FM ring posisi nomor 6 tembang saking Tripuspa salah sasaran. Runtutan nomor 6.
dadi butikan kewala tembakan beli salah sasaran. Lima. Runtutan nomor 5. Jegeg lo ngai beli starter jatuh hati lo mula manis lo kenyam adi ngelangenin beli takut cara pidan sakit hati di subane ilo buen tekamai apang tusing buen gelek-gelek di sisin kalangan ni yang kesnen tunang apa-apa kadirasa dakin gigi merasa coklat sakit jan keto jani rasa yang sing nyelapang mecah plaga di pengkolan ilo nanjen beli susu ane putih lo nanjenin beli nasi lalapan dada apa paha pangbisuun dadi tukang gambel nih beli cara kabel dane cenik ngai ilo lala jani tegut ilo pasti ilo ngap naik ilo basuh perlu sangkol ilo ajak unik pangsing salib di pengkolan sangkol kilo kal kegadok jaston cenik kal adokan nanjen beli susu ane putih lo nanjenin beli nasi lalapan dada apa paha pangbisuun dadi tukang gambel nih beli cara kabel buku dane cenik ngai ilo lala jani cegot ilo pasti ilo ngap ngai ilo basuh perlu
sing salib di pengkolan saup sangkol ilo kau kegandong dias tuntunik kal adokan. Papat runtutan nomor papat. Saya beli ngajak iya dua sebatas metimpa apa tuh kena beli nih takut sang kehilangan adi dijebin beli mengali anak jege kebuka adi sayang tu sing ada ni elenan aduh sing midangan ini ada na istri nyun sesodan nina yang putri Bali sujati ya dia stunling gegodan tresnan pisang kau pindah hati. Jegek dejesun mendang saya beli ngajak iya dua sebatas metimpa apa tuh kena beli nih takut sang kehilangan adi dijebin beli mengali anak jege kebuka adi dijebin jangan kau baru pesan nih kerayang nang hilang ada pasang
istri timun sesodan, Nina yang putri balik sujati, ya dia stunling gegodan, tresnan bising kau tindak hati. Ide Dani sedang miringin radio Srinadia FM, ring sida sesinau pitu, lan streaming www.srinadiafm.com. Woi, Bang Krisdiana, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Lu. Kok ribut-ribut nih? Gue kasih tahu nih yang gak asal nubruk. Top kopi susu gula aren instan yang nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Emang ada? Ada. Nih baru Top kopi susu gula aren tubruk. Gak sembarang kopi susu nih. Wah, langsung deh gua coba. Wah, mantep. Aromanya Bang Krisdiana, mau juga dong kopi tubruknya? Boleh dong, paduan kopi tubruk, susu, sama gula aren. Gile, ngetop enaknya. Wih, paduan kelas nih bos. Ampasnya lebih halus, brother. Iya, ampasnya aja enak. Rasanya pengen lagi. Asik, cobain tubruk premium. Top kopi susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingsfood. Umur udah nambah aja, harus mulai nabung nih, besok ke koperasi ah. Ih, kok ke koperasi? Yang kerenan dikit gitu di bank. Aduh, kamu ini dek, nabung di mana aja boleh. Cuman aku lebih milih di koperasi Pasar Srinadi aja. Selain setoran awal ringan, ada pelayanan transaksi online-nya juga loh. Dengan Microtech IT System, jadi bisa langsung cek saldo. Wah, koperasi sehebat itu. Iya, selain tabungan harian, unit simpan pinjam Kopas Srinadi juga melayani deposito, pinjaman modal usaha, dan KPR dengan bunga yang bersaing. Mau bayar telepon, listrik, PBB, atau PDAM juga bisa kok. Wah, kalau gitu ikut juga deh nabung di Kopas Srinadi. Unit simpan pinjam Kopas Srinadi, Jalan Mahoni Pasar Galiran Kelungkung, telepon 0366227705. Rasakan bedanya dengan menjadi anggota Koperasi Pasar Srinadi Kelungkung. Nikmati pelayanan ramah dan cepat hanya di unit simpan pinjam Kopas Srinadi Kelungkung. Bersama kami, bangkitkan ekonomi kerakyatan. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng, kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized. Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong. Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos. Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang. Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. 3. Runtutan nomor 3.
Zaman jani mula zaman edan, jele malah munyi balik kang alo sajan. Tu mula itwarane manusia, tu sengidangi ragelakar nembahang. Utang munyi mula jani baalo nyelekang, adang timpali di sisi. Sekadi isangut deman memunyi, deman sajan ngai anak sakit hati. Deman wokain timpal jelek, pina kelayah sing metulang. Tu sing sadar mekecumarap menek jencing padot dan sangat runguan. Melah-melahang ngabobi melah-melahang pangsing pelik, melah-melahang ragane memunyi, pangsing mani raga elak padidi. Melah-melahang ngabobibe, melah-melahang pangsing pelik, melah-melahang ragane memunyi, dakanti nyilapen kecuh padidi. Jani baalo nyelekang, adang timpali di sisi. Sekadi isangut deman memunyi, deman sajan ngai anak sakit hati. Deman wokain timpal jelek, pina kelayah sing metulang. Tu sing sadar mekecumarap menek jencing padot dan sangat runguan. Melah-melahang ngabobibe, melah-melahang pangsing pelik, melah-melahang ragane memunyi, pangsing mani raga elak padidi. Melah-melahang ngabobibe, melah-melahang pangsing pelik, melah-melahang ragane memunyi, dakanti nyilapen kecuh padidi. Melah-melahang ngabobibe, melah-melahang pangsing pelik, melah-melahang ragane memunyi, pangsing mani raga elak padidi. Melah-melahang ngabobibe, melah-melahang pangsing pelik, melah-melahang ragane memunyi, dakanti nyilapen kecuh padidi. Kaleng, runtutan nomor kaleng. Banten otonan tiang dadi buka kekene. Apa masih kuangan bayuan tiang muda dadi kekene. Sebilang ngelah
mestate megatin tresne abulan 2 bulan lantas pegat di jalan yen sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne ada dogen nedadi kerana ngae unduke buka kene apa kaden kuangan tiang dadi nak mani serasa musuhin anak bajang mekejang apa bersama sebang tiang ngai nak lo sing nau apa bersebocok goban tiang ngai nak lo sing juari sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne ada dogen nedadi kerana ngae unduke buka kene tiang dadi nak mani serasa musuhin anak bajang mekejang apa bersama sebang tiang ngai nak lo sing sebocok goban tiang ngai nak lo sing juari metunangan aja dewe tiang apa kuangan bayuan dewe pas nepukin undo buku kene apa guangan bayuan deweke jani kan tipe pas nepukin undo buku kene. Ya, ada sesi nomor Srinada FM bersama Srinada FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Hingga pendengar Srinada FM sedurung puniki katur sane wenten ring posisi nomor 1 tawi nomor siki sapa sirekenike. Hingga pacang turun yang ditang demun tembang-tembang sane sampun presiden tilar pendengar Srinada FM. Hingga ring posisi nomor 10 puniki tembang saking Bagus Wirate tegang lantur ring posisi nomor 10
tembang saking Putri Bulan pura-pura sayang ring posisi nomor kutus, tembang saking Gus Jodi mantan neten nggih ring posisi nomor 7, tembang pinjam dulu 100 saking Rai Penny lantur ring posisi nomor 6, tembang salah sasaran saking Tri Puspa ring posisi nomor 5. Puniki tembang saking Made Gunawan Saup Sangkol nih lantur ring posisi nomor 4 pendengar Srinadi FM, tembang sing Tastrawika featuring Rik Sanjiwani sing pindah hati lantur ring posisi nomor 3, tembang saking Jak Lempung Melahang Abu Bibih lani wabu sampun kepiringin sarang-sarang pendengar Srinadi FM, tembang saking Anak Agung Rakesidan Kuang Bayuhan puniki wonten ring posisi nomor kalih. Yang pendengar Srinadi FM sapa sidike wonten ring posisi nomor 1 dari nomor siki. Yang puniki wonten tembang saking Tika Pagraki featuring Oktober Canggu ke Karangasem lan sepisanan nguntatin acara rat runtutan tembang Bali raine mangkin. Lan maleji bos pendengar Srinadi FM kelanturan untuk tembang-tembang Bali alit-alit utawi tembang-tembang Balian anak ngantos maleji bos ring Galasia Semang. Yang puniki sane wonten ring posisi nomor 1. Siki runtutan nomor Siki. Ketemu beli kasam-sam nyuang ngadi ketibu benang astong kara ira gelangga pipet abang asaman gawang beli sayang terus nain tiang juang beli ketibu benang astong perjalanan keto semangat beli berjuang suk sementing banget beli sayang uleng canggu kekal